А розе 8 марта куда мы пришли? А меня як ну давай садак. Да. Сацомо. Тухта шас припадет. Я خریدگی نه خودت اون رو ساخته. Ahí narcisista. Sí, son muy Почти такая цена. Да. Если будет женский праздник, то распили будет дороже. У вас тоже так? Да. خیلی خرسند هستم، خیلی خوشنود هستم که امروز یکی از بهترین ایدهای سال، یکی از بهترین یعنی که معرکه خیلی مهم بخصوص در فصل بهار، زیباترین فصل، یعنی که عید مادران، عید خواهران، عید بانوان هست و ببینید که تمام مردم خندیده ایستاده است، تمام طبیعت خندیده ایستاده است. رو که مخصوص آفرین به اون نفری که مثلا این عید را تشکیل کرده است و می‌سازد برای مادران این روز را ببخشند و بخشیده شده است انگیخترش. و از فرصت غنیمت استفاده برده منم میخوام در قطار دیگر یا دوستان، در قطار دیگر فرزندها، مادران و خواهران عزیزم را و در بغیر از اونها تمام زنهای تاجیکستان، زیبا صنم‌های تاجیکستان را با این روزی بهترینشان، با این عیدی یعنی که بهترینشان از صمیم قلب تبریک نمایند و آنها تمام خوشی‌ها، تمام زیبایی‌ها که خودشان عالیه زیبایی هستند و عالیه حسن هستند. خب زن مادر چه این پیش از همه زیباپرست است و یعنی که آرامی را دوست می‌دارد، زیبایی را دوست می‌دارد و همین خاطر با آنها پیش از همه تنجی، سلامتی، بهترین لحظه‌ها، بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا می‌کنند. بگذار همه وقت تبسم، برکت، خرسندی‌ها همسفر ایشان در این شب‌های زندگی باشند. На 8 марта, конечно, те, которые берут в подарок, у нас покупают телефон, они аксессуар, то есть чехлы, идут в подарок, как в бонусе. Потом, если как бы два телефона покупают, на его аксессуар и программу участницы, тоже огромная скидка. много покупают на праздник? Чем 23 февраля на 8 марта женщин, девушкам и женщинам спрос большой, чем мужчин. Потому что женщины покупают подарок. А сейчас в нынешнее время как бы мужики представляют, чтобы взять лучше телефон, чем там, подарок выбрать, то все, как бы не будут заморачиваться. Сейчас берут, понятно, определенную модель, там, модный, и все, берут. В честь 8 марта хотела бы вас сперва поздравить всех матерей, что это их день. После девушек, сестер, всех как бы единственным праздником, это их день. Они прекрасно, как сама весна, поэтому праздник весны. Хотел бы всем пожелать процветания, здоровья, всех себе благ. С праздником. Студентов баю ama dönüşçü bayu migrans. Cerebroso akın ham foydar. Tilora migrante, De sonra ne ki savdoyu